Uvećana koncentracija sumpor dioksida tokom prethodnih dana opet je postavila pitanje koji su uzroci koji dovode do ovakvih situacija. Tokom 11. novembra u 7 časova izmjerena je satna vrijednost od 878 mikrograma u kubnom metru. Potom je u 8 i 9 časova izmjerena vrijednost od preko 500 mikrograma. Sumpor dioksid je bio prisutan i u narednih 4 sata, a satne vrijednosti su prelazile 300 mikrograma. Ako se sjetimo prošle godine, u istom periodu sadržaj sumpor dioksida u vazduhu je bio također visok. Tako je krajem oktobra i početkom novembra na desetine mališana zatražilo pomoć ljekara, jer se kod djece pojavilo iznenadno povraćanje. Sami ljekari su nezvanično govorili da se radi o trovanju koji izaziva sumpor. Naravno, takav stav niko nije smio javno da iznese. Uporedo sa tom pričom, u Pljevima se širila i priča da zagađenje dolazi iz termoelektrane. Čule su se tvrdnje da je uvećana koncentracija sumpora vezana za sagorijevanje uglja iz berana. S druge strane, bilo je i oni koji su tvrdili da se ugalj koji sagorijeva u kotlu termoelektrane posipa nekom nepoznatom tečnošću. Odbornica Demokratskog fronta u Pljevskom lokalnom parlamentu Slavica Batizić ponavlja da je tokom prošle godine od strane zaposlenih u termoelektrani doznala da se po uglju posipa tečnost koja se uvozi iz Austrije. To mi je bila dobra prilika kada je direktor termoelektrane bio prisutan na sjednici našeg lokalnog parlamenta očekujući da će iznijeti neku činjenicu sa kojom će demantovati to moje izlaganje, jer prosto da provjerim navode koje sam dobila od zaposlenih iz termoelektrane koji direktno rade sa sipanjem tog goriva na ugalj lignit, jer mi svi znamo koja je kalorijska moć lignita, kojeg samo ima u Pljevljima u odnosu na kameni ugalj koji ima jači energetski potencijal i najvjerovatnije, kako sam ja to čula, da je bio jedini razlog da se poveća kalorijska moć. Na tim buradima koje uvoze iz Austrije piše opasno, otrovno za život i da prosto po nekim posebnim mjerama upozorenja mora da se koristi gdje, na kojem mjestu, zašta. Ja već nisam ušla u tu suštinu, ali osjećajući kako polako ide trend bolesti u ovom gradu, svima nama je jasno da od toga ima sigurno velike istine. Evo, kao što se pokazalo, sve što se dešava u vezi i oko termoelektrane, da Pljevljaci imaju mnogo veću štetu nego što imaju korist. Batizićeva žali što u Pljevima nijesu utvrđeni prioriteti u zaštiti životne sredine i što zdravlje ljudi nije stavljeno na prvo mjesto. Bez djelovanja danas nema lijeka sutra. Zapanjujuće. Ja prosto ne mogu da vjerujem. Imali smo toliko vremena da djelujemo preventivno. Svi mi u Pljevljima znamo ko su najveći zagađivači vazduha. Termoelektrana pod broj 1, rudnik uglja, kotlarnice, kućna ložišta, nafta, benzin iz automobila, plin. Oni emituju najviše čestice zagađenja ugljen dioksida koji toliko štetno djeluje i pretvara se ove PM10 čestice što je toliko loše po zdravlje ljudi. Prioritetno pomenuću koliko je štetno bilo za respiratorni sistem. Svima nama je poznato kako je COVID pandemija zatekla ne samo našu opštinu, Crnu Goru, Evropu, svijet, a mi smo imali vremena jer smo imali uvijek znake upozorenja koji su loše djelovali na bronhije, na pluća. Često Pljevljaci odu da se liječe od karcinoma pluća, nije bitno da li je Podgorica, Beograd, gdje najbolje nađu da im je najkorisnije i znam kad se vrate, iščuđavaju se, nisu bili pušači, odakle je karcinom pluća. Od aerozagađenja. Nismo ni svjesni koliko djeluje na naše zdravlje, na kardiovaskularni sistem, rekla sam respiratorni sistem, reproduktivni sistem, što je najopasnije, a sami znamo kakav je natalitet u Pljevljima. Ja mislim da je tu najmanji priraštaj, najveća stopa mortaliteta i dovoljna je statistika da nas upozori i okrene našoj realnosti kako bi mogli da djelujemo, da to bude koliko toliko umanjujuće na zdravlje svih građana opštine Pljevlja. Da se ne bi dešavali, kako sam rekla, bronhijalni problemi respiratornog trakta, da se ne bi dešavali kardiovaskularni problemi, jer kad dođe do začepljenja krvnih sudova usled ovih štetnih težih metala, jer znamo da je ugljen dioksid
u stvari ovaj sumpor dioksid, mnogo teži od vazduha. A mi onako nemamo dovoljno kiseonika. Umjesto da djelujemo, da popravimo koliko možemo i da se izbjegne ono što se može, a mislim da smo imali vremena da djelujemo na sve ove emitatore zagađenja naše sredine, ali nekako sve polako, dok ne bude alarmantno, tek tada nešto krećemo i preduzimamo, ali strahujem da će nam to sve biti kasno. Posebno kad je u pitanju reproduktivni sistem. Mi, znači sad, koji jesmo u ovom gradu, možemo da se adaptibilišemo po mišljenju ljekara i da nama to negdje znači bude u momentu dobro, ali samo prividno. Ali naše generacije, naša pokoljenja, šta čeka, mi zaista nismo svjesni. I zato mislim da je kucno posljednji čas da se osvijestimo, da se otrijezimo, da nešto preventivno radimo, da otklanjamo ono što može da se otkloni, a mislim da može dosta toga. Mi nismo utvrdili prioritete, mislim da je zdravlje pod broj 1. I toliko sredstava novčanih u ovoj državi ide na neke druge periferne stvari, umjesto da se uloži na zdravlje, zaštitu životne sredine. Iz elektroprivrede su na priču o posipanju uglja nepoznate tečnosti odgovorili da u kotlu termoelektrane sa gorijeva isključivo samo ugalj. Iz ove kompanije su poručili da su glavni zagađivači kućna ložišta i kotlarnice. Takvu tvrdnju potkrepljuju pričom da je zagađenje vazduha u pljevima posebno izraženo u grejnoj sezoni.